أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المشاهدون الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga kataw tay manguran na mga agama Islam. Inaya din ay sabkita niyo bilang subbatan nato in maudo sin lima bayaun. Albihayaun in maudo nato arkanus sala wa wajibatuha wa sunanuha. Inya uno naman in mga rukun sin agama Islam, rukun sin sambayang amo impiyawagib sin Allah Ta'ala, iban uno in mga wajib halom niya, iban mga sunnah. Insambayang ini, mga palangungan na mga agama Islam na ibadatun azima. Kanya ibadat sa lagku-lagku fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalangkom niya in mga himumungan iban kakahinan. In sambayang ini, tiarip si mga ulama in agi nila, long nila, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. In sambayang pegian, mga himumungan, iban mga kakahinan, maukab siya sin takbiratul ihram, iban matambol siya sin salam. In mga himumungan, ibang kakahinang halom sin sambayan, na bahagi siya tung kabahagi. Kaysa na on himumungan atawa ka kakahinang, sumad siya harukun. On isab himumungan atawa kakahinang, sumad siya hawagi palom sambayan. Namikyan awnisab sumad pasunna. Na inrukun ini mga katotay mangura na agama Islam, idha turika minha syai'un batalatis salah. Bang makatinggal kau hambuok din ha mga rukun na malarakin sambayang. Sawaun kana tarkuhu amdan aw sahwan. Simura in katinggalan mo siya, simpiagturan siya, atawa ka kialupahan siya. Atawa ka mabatal in rakaat bihayan. Na muyat in pegian amo in rukun. Tinya so pamalong ta nabatal inang karkaat sambayang mo na subay itindag mo inang karkaat at tinyaganapan siya. Atawa kabiyat turabang kialupahan mo siya. So pamaduhor, pagdatang sinamo in ikatong karkaat naka pagsalam ko biyayan. Tinyakulang hangka raka na subay mo siya ganapan. Simurain nakaubos ataw simurain ya umpa kamo atawa ka nakaigna kamo din hakuan biyayan. Yan zimato yaun ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na Madina. Nakasambayang sila sin waktu asar, nakapagsalam in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha tahiyat awal. Yung maana niya, duwang karakat in kasambayangan nila. Nanasubo kaniya imang sahaba. Law sinamug sahaba, akasarna ya Rasulullah. Uno long niya, kimasar kita nilong niya, ataw kaakta na nasakitan niya. Alam si Rasulullah sallam,
wala kita nilang ni kimasar sa nasakitan ni. Nagbalik in Rasul Sallam, ha, lugar amo intindagan niya sin pag-imam niya, giyanapan niya, doong karakaat, damikyan ni mga sahaba, biyad tora, nagsap sila taikod, sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagkubos, simugyod sila sugyod sahwi. Inwagi bisa halom sin sambayang, apabila katinggalan mo siya sin tuuran mo na mabatal in sambayang. Sabang kialupahan mo siya atau katinggalan mo siya sin nalupakaw na wala na batal in sambayang, makawas siya sin sugyuro sahwi. Biya upama niya tahiyat awal. So pamabiya mga Maghrib atawa ka mga Isha atawa ka mga Zuhur, Asar, pag umusin na mo in tahiyat awal, naka continue in pagtahiyat mo sampay pa nakapagsalam ka, atawa pag umusbihan at long taamo in tahiyat yaun, tahiyat awal, kilupahan mo siya. Tini nakatindog ko magtuibihayan sin sambayang mo. Wala ako nakapagtahiyat bihayan. Na iniyan, din ang mga wajibat sin sambayang. Mambakan mo siya piyagtuuran na makawas siya sin sujudo sahwi. Magkambiya, rukun, bang kilupahan mo siya na subay mo siya hinangan balik. In wajib na di na siya hinangan balik. Sa makawas siya sin sujudo sahwi. In sunnat isa halom sin sambayang pegyan na apabila katinggalan si manusia na di mabatal in sambayang niya, tinya masira okiin sambayang sin tao. Siburain, piyagtuuran mo, atawa ka, amuin, kelupahan mo siya. In Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in kaunan niya, salla salatan kamilatan bijami arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Apabila sumambayang siya, nagkumplito in katan rukun niya, iban mga wajib halom sambayang, iban mga sunnah. Nagsabda siya, ay niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambayang kamulong ni harendi ining kita niyo, amuin, dabbusin pagsambayang. Hambuk waktu in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, si mambayang siya, hataas mimbar, si Madina. Pag-ubos niya si mambayang, himarap siya mong pa mga sahaba, hinduan niya yung mga sahaba, sin haya, atawa ka sifat, sin sambayang. Pag-ubos, sumalam, himarap siya mong pa mga sahaba, inagi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambayang kamu, harendi ining kikita niyo, amuin, pagsambayang atawa ka sifat sin sambayang ko hinduun. Dena sa wapiaon mga katautay mangura na agama Islam, na ayaw kita niyo huminang sin mga pakaragyaan sin sambayang. Tinya, subay paagaran na to hasipat sin sambayang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabab pambukya unday ng mga ikataima sin amal ibadat si manusia apabila mutaba, imana niya makaagad hasipat sin kakahinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. In rukun sin sambayang ini mga katautay manguran agama Islam, hamputag upat, on pikihi, amo ilong niya, hamputag tu, bihayan.
biyayaon amuin salasayon na to amuin hamputag upat intawd niya. Ikaysa din ang mga rukun sin sambayang na al-qiyamu fi salatil faridah. Sube kita tumindog apabila sumambayang kita hapardo, apabila makagaws kita atawa kawayrun uzur tabiayan. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya waqumu lillahi qanitin. Tinya tindag kamu apabila timutunay kamu ha ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala imaksud niya amo insambayang pardo ha karnasin pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis marfu law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman, sambayang kolong niya nagtitindag kaw, fa illam tastati fa qa'idan, bang taga-uzur kaw hadi ko makagawas tamindog na sambayang nakaw sinaglilingkod kaw, biyara pagkakitan sing kita niyo ha mga kataw tay manguran na to amuin bagkendatan to amuin makusugi mga tuhod nila lamingkod na sila ha bangko. Fa illam tastati fa ala jamb, bang di ko makagawas hati niya naglilingkod kaw, di pa ko makagawas tumindog, di pa ko makagawas naglilingkod na sambayang nakaw hamuin nagkikid kaw, imana ni nagkukulang ko biyayan nagkikid ko biyayan. In ayatan yaon mga katawtay manguran na mo iban hadis yan manunjuki na maitai katutan niyo wajib inhukuman niya subay ko tumindog alom sin sambayang, wajib biya tumindog kaw apabila nagsumambayang kaw biyayan hawayrun uzur mo na subay ko nagtitindog. Fa illam yaqdir ala al-qiyam li maradin, bang imano siya di siya makagawas tumindog akarna sinasasakit siya na salla ala hasbi halihi qaida, na sumambayang na siya harendi in nasalza in kagawsan niya amo in posisyon sin sambayang aw ala jam, balong tadi ko makagawas mag tumindog atawa ka lumingkod na nagkukulang na ko sa zabiyayan. Na biyayan in kahalang sin sambayang sin tao amuin nasasakit. Damikyan imano siya amuin ang kabubugaan niya atawa ka amo imano siya tinya baken zukup inamo intamungan niya na sumambayang na siya harendi ning katanaman niya. Na din sa mapiaon mga palanggungan ng mga agama Islam na bihayan in sambayang ini maluhay mo siya hinangon. Mahinang mo siya sinamuid nagtitindog ka bang in hal mo masan niyang ko tumindog. Bambakang kamasan niya na lingkod na kaw. Atawa ka in bay mo bihayan, hati niya, mababain atop niya, bang tumindog kaw di kaw makabunggo in umo ha atop niya bihayan. Atawa ka hal ko sinamuin, miyamagad ko mga kapal yaon, hati niya halom sin takbid ko atawa ka amuin, biding yaon, atawa ka pagtutugan mo yaon, di ko makatindog. Nasambayang na ko ha, rendi ni hal mo, atawa ka nagdilingkod ko biyayan. Sabab ini ko matawag ko din ha mga amuin maazur. Nadamik yan ataw ka in kita, on imamur ratib pegian, hati niya imam, natain siya hamuk masjid upama niya. Sakaliin imam yaon
nasakit siya, di siya makagawas tumindog. Biyayan, ubos magimam siya, kato biyayan, naglilingkod siya. Nasubay ingkatan, amuin ma'mum, limilingkod daysab. Tinimagad sila, ahal sinamuin imam nila. Sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu nasakit na siya si mambayang siya naglilingkod iban dia akne inhi siya taikod niya maamum niya magad kaniya subay sila lamingkod. Ada pa rin mo insambayang sunna. Makajari kau sumambayang amuin nagtitindag kau atawa ka naglilingkod kau. Hati niya bakan doon hati niya rukun hasambayang sunnat in subay ko timitindag sadza. Iniyan nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sumambayang siya sambayang sunnat aun waktu na tumindag siya aun waktu na naglilingkod siya haweron na isab uzor niya. Muyad to mga palanggungan na mga agama Islam ikaysa din harukun sinamuin sambayang subay kita tumindog apabila wayron uzur ta hasambayang pardo. Ini kedua rukun sin sambayang na takbiratul ihram. Amuin panagnaan takbir mo halom sambayang. Amuin nyanganan siya takbiratul ihram. Hatin ya in takbiratul ihram yaun connection yaun haamuin niyat mo biyayan. Din naman yung pagniat mo yan tulong sumambayang ka duhur o patrakat upama niya na isumpat na rito inamuin Allahu Akbar amuin takbiratul ihram pegyan. Na rukun yaon mga katotay manguran na mga agama Islam. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya summa staqbilil qibla wa kabbir. O namuk sahaba na nga subo, biyadin ng kahantang sinsambayang. Inagin niya na humarap ko lang ni pakiblat, bang ubos na ko mag-ail, humarap ko pakiblat, ubos tumakbir ka, amo in takbiratul ihram. Bayan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroong kabakan na to at tawag ka amo in nahinang niya, amo in sambayang niya wala niya tiyagnaan sin takbiratul ihram. Kataan sambayang niya yukab niya sin takbiratul ihram. Impyagyan takbiratul ihram amo imamung ko sin Allahu Akbar. Impagpamung mo sin Allahu Akbar subay parayon mo tuod beramuin makawamo inamuin kon niyaun. Sabab doon hayan hati niya mataud tuod in mga kakahinang si mano siya halom sin takbiratul ihram yaun. Doon na kain magbutang sila sin mukarnan nila sambayang. Doon na kain amuin mapindain huruf sin amuin takbiratul ihram yaun. Nasuway para yon siya Allahu Akbar. Bukan amuin hinangan mo ingkap dakula long Allahu Akbar. Na di manjari at mga katautay mangura na agama Islam. So by ingkap doon kap asibi Allahu Akbar. So by continue di siya mabuto din sin panagnaan niya sin pagpamung mo sin takbiratul ihram. Law mo Allahu Akbar. Nabalaw mo hinangan mo Allahu Akbar na mistake siya. Unuin gyanapan mo siya sin pangasubo. Uno ba in Allahu Ta'ala malagko sangat takula gyanapan mo siya. Yan. At tawakalong mo Allahu Akbar. Gyanapan mo na isap si hawaw. Na diyan tumanjari mga katautay mangura na agama Islam. At tawakalong mo Allahu Ikbar. Atin niya mapinda imana niya. In Ikbar amuin mga babae amuin di mateng kanila nin waktu sin pagdurugo kanila. Na di na sa bapiaon subay para yon tuod. Uno imbasahan niya na subay dita siya pindahon. Allahu Akbar. Ini katuro pun sin sambayang mga katautay mangura na agama Islam na qiraatul Fatiha. Amuin mamasa kita sin Fatiha.
turo kun sin sambayang yan. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Di long niya matayma in sambayang sin tao apabila wala siya nakabasa sin Fatiha. In pagbasa sin Fatiha, narukun yaun hatiap-tiap rakaat sin sambayang. Hati niya inta o amuin, timunay siya sin 5 waktu halom sin kawaan tagupad jam, halom sin tiap-tiap adlaw na makabasa siya hapatiha hamputag pito niya kabalikan impatiha. Hamputag pito biyayan. Na dena sa bapiyaon, apabila in ikaw darang ko na mamasa sin Fatiha, halom sin hangkarum hangkaadlaw maka hamputag pito kaw na di na ko malong sin mga taong manglalong biyayan. Apabila ingat mo imaksud sin Fatiha, iban in sambayang mo, nakaagad hasipat sin sambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in pagbasa sin Fatiha, na subay amuin singuran tabiya dining kahantang sin pagpatiha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in Rasul sallallahu tinatiap-tiap amuin wakaf na hamundong siya ang karibiyayan. Upama niya, long niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamundong siya. Ang panisap sa subatan, Ar-Rahmanir Rahim. Hamundong na isap siya. Maliki Yaumiddin. Nabiyat tuin kahantang sin sipat, sin sambayang, sin Rasul sallallahu. Sabab may taamuin kahaba ayat yaun humundong kita, aun hadis kudsi, sambungan kita sin Allah Ta'ala hatiap-tiap ayat yaun. Lang niya, qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Biyahagi kulong ng sambayang yan, antara ko antara sin ipong ko, bali doang kabahagi. Hati niya, in ipong ko, mangayo siya, yan, akulong ni manay maibiyayan. Napagpaida qala al-abdu alhamdulillah ya Rabbil Alamin, apabila mamungin ipon halom sin sambayang, sin alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sambungan ko sin Allah Ta'ala in agin niya, hamadani abdi. Tinisiyang lita ko sin ipon ko. Apabila mamung ko sin Ar-Rahmanur Rahim, sambungan ko asna alayya abdi. Mamung ko si Maliki Yaumiddin, sambungan ko sin Allah Ta'ala, magyadani abdi. Ngayon ini mga katotay manguran agama Islam, tinya matao din naka pangasubo ka ko sin halian. Tinya o mga manusia, sukat na long taruun, hati niya inamun hadis yaun, na apabila magpatiha sila sambayang, ilamod nila iyaun. Na diya tumanjari mga katotay mga iya to sambong sin Allah Ta'ala. Bakun ikaw in magsambong siniyad to Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pahantapa sa zain pagpatiha mo. Di manjari long mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Maliki Yaumiddin, magyadani abdi. Di man jariyad ito mga palanggungan ng mga agama Islam. Inayad ito, bukan ikaw sumambong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mataw din nakatawag ka ako, sintungon sin amuin. Pagbasa sin Fatiha, o mga manon siya long ni din ang mga gimba, kaya batukan nila hadis yaon, hatin hinang nila, hatin niya siplit nila, hatiap-tiap ayat, sin Fatiha inamuin sa sambungan sin Allah Ta'ala, taon nagsasambayan. Na diya tumanjari mga katotay manguran na agama Islam. Tinya, amo na Fatiha imbasahan mo biyayan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Na amuin, doon mga katay manguran na mga agama Islam, amuin Maliki Yaumiddin. At tinya parayon mo tuod, in amuin, dal yaun on waktu biyayan, indal na mabasa tasinta. Long tabi Maliki Yaumiddin, middin. Tinya patumbukan ta, indila ta, haipon ta, nahinang tata, inamu indal. So beto mo makatumbuk in
dila ta hataas sinamuin ipon tayaon hamun kwan niya. Di umabot ham ipon ta hataas niya. Ampat na makawa indal. Na mapinda imana niya bangti on hati niya kahoy amuin among kiyasod halom sin amuin suratul tin niya watini wa zaitun. Kahoy yaon malimuin bunga niya hahula Arab tin ingan niya. Na indin natin niya nadugay ni mana niya hangkan subetud klarun si manu siya in hurpan si Fatiha hawak tu amuin na mamassa siya labi luba na halom sin sambayan. Namikyan ha amuin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na iniya natin niya iyyaka na sabto iniya di man dya dahil kulang mo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inig mo in sabto niya mapinda imana niya bang igon mo in sabto sin iyyaka na magmeaning siya hadau syams imana niya sahaya si mata suga sabang on siya iya hati niya on sabto niya natupot ikaw ya Allah in pagtag-ipunan namo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasubay parayon niya on mga katotay manguran na agama Islam sabab rukun bang kamangi impati hata kamangi insambayang ta sabab rukun niya on sin sambayang na sampai pa kinapusan sin Fatiha bihayan wala dhalin ad hati niya in kwa niyaon wala dha araka lamang kagantian tamang wala dalin na hinang ta siya dal bihayan. Nadena sabab yaon mga katotay manguran na agama Islam pangadjion ta tud marayaw in basahan sin Fatiha amo in kumugdan ha amo hukuman sin among pagbasa sa Quran hasupaya amo indi kumangiin sambayang ta. Ada panintao amo in mga malaas na atau ka mga ngana nila amo in mga to mga muklibya yan imana niya amo indi mengat mamasa bisan pa uning pagindo mga kalurain basahan niya na sumambayang na si harendi ining kagawsan niya ha taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bambang kita amo imbakang kita kallo hatin niya masaldik kita biya mamisarahan sa magpatiha magkallo na isab kita na subeta pangadji untut amuin aturan si pagbasa sin Fatiha. Nadena sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam amuyad to imanyo tiyo din ha mga amuin hukuman sin Fatiha. Inikaw pati na rukun sin sambayang na aruku pi kulli rak'ah. Hati niya tiap-tiap rakaat sin sambayang sube on ruku niya amuin hatuho diyaon magruku kaw. Sa pendakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Uka mo mga bariman ruku kamu pagpatikupo kamu fa Allah ta'ala iban sugyod kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadena sabab yaon in rukun atau karuku yaun hatiap-tiap rakaat sin sambayang na wajib inukuman niya tinip yang daakan sin Allah Ta'ala dalam kitab niya ulia iban yang daakan sin Rasulullah sallam iban igima sin katan mga ulama. In pagruku yaun mga katotay mangura na agama Islam na subay parayon tabihayan natin ni amuin mapantay to din amo intay kun tayaon hati niya beken mataas biyanin uta din ha amo in bulit biyan so pamabiyan na in ruku na subay mapantay to siya biyan amo in label intay kud mo iban umo yaon na amo yatin aturan ni biyan ayo isa pa sobra biyan natin niya mikit na matupatuhod mo isabi na mo in ruku mo biyan tinya yung pamahan sin Rasul sallam in amo in kahantang sin ruku amo in lebal in umo ibantay kod mo amo in butangan siya long ni itlog hagitong sin likod mo yaon di maligid in itlog pa umo iban di maligid mari pabuli mo biyayan namuyat din aturan niya sabab on hadis sin Rasul sallam hamana sin hadis niya long ni la tuqbal salatu mriin di long niya matayma in sambayang si manusia la tastaqimu salbuhu inda ruku'i wa inda sujud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam di ilong niya matayma in sambayang sintao
amo indi muntod, di malabal in amo in taykod niya biyayan, hawak to nagruruko siya, iban waktu amo in nagsusugyod siya. Malingkan bang on uzur tabiyayan, na iniya hati niya maazur kita, na sumambayang nakita harin diin, in katanaman tabiyayan. Malingkan long tamuin, nagsambayang kau, ha naglilingkod ko biyayan, na bang naglilingkod ko na bisa paunuin amuin pagkuan mo di siya mapantay intay kod mo na iniya tumaazur ko dito hati niya on uzur mo on sabab niya hangkan kita untatod ingatan taruon biya dinin amuin kanahan tangsin amuin sifat sin ruku sin Rasulullah atau kasambayang niya in ika-5 iban ika-6 din ang mga ruku na amo ipagbangon mo din ha arap uminho magbangon ko din na ruku magbangon ko biya yan pagbangon mo yan to ruku niya to biya yan di man jari nagruruku ko biya na tuhod mo hati niya damayri na ko damiriso na ko pasugyod so may magbangon ko biya yan pagbangon mo biya yan na ruku niya to ini kadua niya ika-unom din na mga rukun, hapagbangon mo yan to biyayan, na subay muntul, intay kod mo biyayan muna, biyayan muntul siya. Bagkan mo imbiyan panin amo in baran mo, hati niya simugyod na kumadto. Sa rukunin iya tidal, subay pabuntulon mo siya muna, ang pagkumadto pa amo in sugyod biyayan. Pabuntulon mo na biyayan, intay kod mo yaon. Sa amo yatin ika-unom, rukun sin sambayang. Ini kapito din na rukun sin sambayang as sugyod. Amo in sumugyod kaw. Tiniya doon halante yaun. Tawa kaha lupa upama niya. Ang pagsugyod yaun, subay pito ang gaw tabaran. In amo in damagpaktod siya biyayan. At tiniya muna amo in tuktuk ta ini, langkit maripa amo in ilong ta ini. Biyayan. Ni manjari sumugyod kaw, amo in sugyod mo, imaangkatin ilong mo hati niya tuktuk sa zain amuin piasugyod mo biyayan sube hati niya makadagpak biyayan haamon tampat sin pagsugyoran mo in tuktuk mo iban ilong mo yaon makuan siya biyayan namikyan amuin dua paad mo ini hati niya makabutang siya biyayan haamuin tampat sin pagsusugyoran yaon namikyan inamuin dua tuhod mo iban amuin duhol si mga gulamay si mga siki mo hati niya makasugyod siya biyayan ang kaibanan magsambayang tinya nagsusugyod siya piya babangkat na asa din siki biyayan hati niya to si musugyod siya piya babangkatin siki on wakto iya angkatin siki biyayan yan wala na kadagpakin amuin mga gulamay sin siki niya pa amuin pagsusugyoran niya so betud hati niya pito anggota in amo in damagpaktun siya marayaw hawak to amo in nagsusugyod ta ikaysa natuktuk ta hati niya langkit na ilong ta ikadua na 25 ta in ika upat niya ika upat ibang kalima na amo in dua tuhod ta ini in ika unom pito amo in duhol si mga sikitayaon namuya to in amuin kailangan to hawak to amuin pagsugyod biyayan. Natungod sin amuin yaong pakate nagtitindag ko niya sumugyod ko biyayan na on doon natin niya duwang kaginisin pagkakitan na turuon. On mano siya sumugyod siya makaunain 5 niya din sin tuhod niya. On isab mano siya hati niya makaunain tuhod din ha 25 niya. Na ingkarwaya on mga katawtay manguran agama Islam na makadyaryaon hawno doon katanaman mo biyayan sabab indua amuin mga ulama sing kita niyo naginang sin sifa salatun nabi biyakan Albani Nasiruddin Albani ibang kan Sheikh Bin Baz na salasay nila marayo yaon at kan Sheikh Albani sube paunahon in 5 din sin tuhod biyayan damikyan in Bin Baz nalong niya, bang taulong niya taga-uzur siya, na makaluwer-uwer saan niya paunahon niya ilima din sin tuhod niya. Sa labi afdal long ni
bimbas na subay tartib imana niya makauna intuhod den si lima na den haw ning katanaman taruon na okay rayaw natin niya basta sabab indua mga ulama tayaon na ginanghisi pa salatun nabi na hambukra in hadis nila haamuin nagikhtilaf sa sila ha pagpaham nila sin hadis yaun. Inikawalo din na rukun sin sambayang mga katautay manguran na maagama Islam arraf'u minas sujud. Hati ni amuin magbangon ko din na sujud yato. Magbangon ko din na sujud salta limilingkod ko antara sin dua sujud. Na ikawalo yato rukun sin sambayang. Inkaunan sin Rasulullah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha lang niya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawi qa'ida. Apabila lang niya ang angkatan niya inunya din na pagsujud in Rasul sallallahu alaihi wasallam na di na siya sumugyod balik hingga amuin muntol na inlingkod niya ampas siya sumugyod balik biyan. Sarta man doon mga babasahon na to, pahantapan sa zaim basahan tayaon, humantap da in sambayang tabihayan. Sabang imbang mga babasahon ta doon, amo inyatan ta sa zahadilab tikon sindilata na asal mahinang in sambayang mo, mahati niya sumapat siya sabab, niyat mo sa zaing katang babasahon na diyan tumanjari. Apabila in doon natin niya sube labtikon sindila halom sin sambayang, na subera to labtikon sindila mo bihayan. Di manjari ipabasa mo pangatayan mo biyayan. Amura insuko sin pangatayan amo in na mga babasahon amo inyat na natin niya suko na yaon bakan suko sindila biyayan. Ini ka siyam din ang mga rukun sin sambayang na at-tuma'nina fi kullil af'al al-madhkura. Hati na sumeon kahantap sin sambayang mo hakatan amo in kakahinang amo in nasabot yaon. Tinaon kahantap niya biyayan. Imana niya, bukan amuin, pagrukong mo yato, nagbangon magtubiyaya, tapos pagbangon mo yato, simugyod magtubiyayan. So, on hal, hati niya, amun hangkare, hali biyayan. Sinamungkatan, amuin, hinangalom sin sambayan. Bukan amuin, pag-ususan to, natin, pasapatan mo, uwi na biyayanin ko, natin niya, biya plastic na koyaun. Nabukong biyat to, mga katautay mangura na agama Islam. So, on tumaanina, sin sambayan. Sabab bang mabiskay pagsambayang tawero unto maanina niya na mabistara kita sinwala kita nakasambayang. Biya mo usog amo inya nga na musi usala amo in beken marayo in pagsambayang niya na si mambayang si halong masjid. Iyaon in Rasulullah sallam. Nakali pagubos niya miya to siya para Rasulullah sallam. Biya di kato si malam siya. Lang si Rasulullah sallam, salli fa innaka lam tusalli. Sambayang kau, sampuy pa kau nakasambayang. Sampai nakapila, nakapagbalik-balik in usugyaon, sumambayang, halas niya na, long niya Rasulullah, nalaul na ko, amurating kingatan ko, hindo ya kulong niya. Na hindo na sinusalam, ingkatan, kakahinang halom sin sambayang ruko, sudyo, lingkod kataan, pagbangon niya na ruko biyayan, na subay, on, amuin, hali mo hangkare biyayan. Bukan amuin, way na tuna niya biyayan, matuna ko si biya plastic yaun. Nabang sumambayang kita simbiyad to, atin niya wayro untumaanina na di matay men sambayang ta. Sabab in tumaanina ini mga katautay mangura na agama Islam na amo yaun in maana sin khusyu. Atin niya maana sin khusyu, hatin niya on kahantap sin sambayang imana niya on pagmabuga halom sin mamuin sambayang mo yaun on pagmabuga mo doon na in daragyat ni halom sin makam ni halom sin sambayang in tumaanina na ruhos sala amo yaun ingyawa sin sambayang na kaya nga tanta mga katautay manguran agama Islam imbiya long taamo in kakatan atawa kaamuin biya mga manusia bang gamuha na ingya waruh si manusia napatay ni manusia nabiyadto ra sa kaula-ula in sambayang ta wayro un tumaanina niya napatay in sambayang ta imana niya wayro un puspa idaniya na yeah. Ini ka hampu iban ikahampu tagi sa din ha mga rukun si sambayang
na at-tashahhudul akhir. Amuin mag tahiyat kau, hamuin last na yaun. Magnes ang limilingkod kau nagtatahiyat ko yaun hamu last na yaun. Sampai pa amuin pagpamung musit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau ka rasuluh. Demikian ini kampu tagisa amo inli lemingkud ko hasabu ko nagtatahiyat. Yan. Naglilingkod ko na rukuniyat to. Amo in mamungkosin at tahiyat. Sampai pa kinapusan niya biyan. Iban sumalawat ko para sa sala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sampai pa kinapusan niya biyan. Ayan, hati niya biyan in kakahinang sin Rasulullah iban mga sahaba niya biyan. Melong Ibnu Mas'ud radhiyallahu an long niya kunna naqulu qabla an ay yafruda alaina at-tashahhud. Biyan dalong ni impagpamungan namo haunan away palong niya piyawayib kamo in dua kalimatu syahada yaun. Ini ka hamputag dua day na rukun sin sambayang na as-salatu ala nabi. Amo in pagsalawat mo para sa sallam hamun tahiyat akhir yaun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Namuyat to hati niya day na mga rukun niya to ikahamputag dua atawa ka kamputag dua rukun biya. In ikahamputag to rukun at tartib bainal arkan subay ma-arrange hati ni among pag-atur mo sinamuin antara si mga rukun yaun di makauna maka nakahuli sa pamalang upama niya hati niya makaunain ruku de na sugyod na subay di magliw sila hati niya rumukuna ko muna ampak ko sumugyod biyan nabalaw mo sumugyod na ko muna ampak ko magruku na nabaliskat siya nawala doon in tartib imana niya larak in sambayang tabihayan bang magliw siya Ini ka ampo tagupat na at taslim amo in sumalam na kaw. Sumalam ko long niya assalamualaikum warahmatullah. Yan. Pag salam mo yato amo yato in last rukun sin sambayang. Lo sin Rasulullah wa khitamuha at taslim. Hati niya ilas na tuod amo in halom sin sambayang kakahinang si manusia amo na in pagsalam. Ang pagsalam. Naday na sa papyaon mga palanggungan ng mga agama Islam amuyad tuin mga rukun sin sambayang. Mura-murahan amuin magmumpaat katutan yung katan in mga rukun sabab di masampurna in sambayang si manusia atawa ka bang kamulang in rukun sin sambayang si manusia di mataymin sambayang. Na useless hati niya lugi sa zay makawata kalaulan sa zawairuun amo in tagaranta tutumbasan din Allah Ta'ala sambayang tayaun. Mura-murahan hati niya di na mo na patubtuban in amo in kuan sa muno insyaallah Ta'ala amo in maudu na amo in mga wagib halom sin sambayang damikyan in mga sunna halom sin sambayang. Yan. Sabab on do ni sambayang natin niya on syarat niya, on rukun niya, on wagib niya, on sunna niya, on makruh niya, on mubtilat niya. Naingkatan niya, subay ingatan si manusia, halom sinamuin sambayang. Arakala makakatuko pa amuin ikalarak sin sambayang. Bayan. Na halas niya, mangindoa kita ni Allah Ta'ala, murah-murahan dihilan sin Allah Ta'ala barakat, in amuin mga nasalasay na to diya ini, din ang mga ayatan sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasulullah, iban din ang mga kahukum-hukuman sin sambayang biyayan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.